лошадь, ат болса пия дейт. Мышық, кошка, мышық болса мяу, мяу дейт. Ит, собака, ит болса гав, гав дейт. Чичкан, мышь, чичкан болса кыч, кыч, кыч дейт. Ördük, утка, ördük болса кря, кря дейт. Iki kişi var. Аларды ар нәрсеге өлігі болыр. Алар жет жақшы сезет. Аларда ар бульдог, овчарка жана башкалар. Ит орусчасына собака. Чапаев. Maska yazdım. Ben Макс. Тура бересің?
Руслан, bir жылда қанша мезгіл бар? Алар санап берші. Kılıç. Yay. Yay. Gül. Gül. Алардын айтып берші. Ha? Bir balkon. Yol. Thank you.